السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. हमी द्रोगे हाला निशंकनगा चिंचो मुल्क बर्बाद बिता मुल्क पूरे बर्बाद बितगा हुकूमत पूरे शतगा चाहमी द्रोगे हाला निशंकनगा चिंचो लोग बर्बाद बिता चिंचो जनीन मर्दीन जिदा बितगा चिंचो छोक यक यक बितगा पहमी द्रोगे हाला नि फैल खनगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीसा فرمايني نبي صلى الله عليه وسلم قندت يا كي اوتي وغابا يا هميتي مك معراج برقبي قندي يا مردي اي عذاب كان بايغاي اي ملائكه اي عذاب كان غايا هرغي اير كاننتي اي اي جاگه شدق عربيه بشنتي برقبي دا پوشتا برسي وهرغي چمه كره اير كان وهمي دوله برقبي دا اذا سر پوشتا برسي خیال بکم دوستا مردم انتی دیما زندگی یکی هرگی گو سرای برگی اذا چی هرگی یک تو برگی چی دوله عذابی نبی صلی الله علیه وسلم حیران بی کشی چی کتا ایچوشی عذاب کنگ بیگائی ایشی ملائکت ایدولا کنگا جستی کو اکائی شی چی کتا گوڑا ملائکتا فرمائی تی ہما مردی ہوتی لوگا در کہتے یا دروگی بندی ای دروگ کھنڈا رسی خیال بکا ای کدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ گا آٹھیمہ کے سوشل میڈیا نبی تا ہچ نبی تا مرچی تو یک چو یر رندی چو دست بکا بھر بکا ہمیں میسیجا کوپی بکنی پدا رائے دے کجا رسی چنچو ہزار مردم ہمشی چارنتے چنچو ہزار مردم ہمشی وانا چنچو لکھ مردم ہمشی چارنتو واننتے ہمیں دروگا یہ جائز نہیں مزنے سکی مزنے گناہی تو وشے انه يدروق من نبستا من كراتك ما شير كتا تو كراتك تو شير كتا تو دل فكا نبي تجي كي راستي اگر دروغي تو بي بزا يدروغا هو ريغو نبي صلى الله عليه وسلم حديث فرمايني كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع نبي صلى الله عليه وسلم فرمايني گشتے ای مزنی دروغي او بس ای دروغ مردا حبی کے ہر چی کے عشق خبر کا ہر چھالی بنا کے من نندا خبر کنا ما پکا نہ راستی دروگی ای دشمنیہ کتگے ای چیا کتگے ہر خبری بنا سر بھی من نندا مجلسا ہمیں خبر کنا یا کہ سوشل میڈیا ہمشیا پدما شیئر کنا تھو بزا ای دروگا ہو رہے گو ای دروگ وجہ ہر نقصانی بیتے ای تھو ہو رہے گو گورا منی دوستا منی کر رہا ہر چی کہتے میسیجی منی کر رہا ویڈیو منی کر رہا فوٹو یا بری ما پکا بے با دروگی میں چیزیں میں شیئر مکنا